Pomaže Bog, draga braćo i sestre, narode srpski. Želim da vam se obratim kao pripadnik srpskog naroda i kao srpski pravoslavni sveštenik, kome savest nalaže da dignem svoj glas protiv nepravde, da stanem u svoj porobljeni i potlačeni srpski narod. Cela srpska dijaspora sa zaprepašćenjem je gledala one stravične snimke sa protesta u Šapcu od prošle nedelje, kada se sa bagerom gazilo po narodu i kada banditi izlaze iz službenih državnih automobila i sa motkama i čekićima batinaju goloruk narod. Draga braćo i sestre, ovo je borba za opstanak Srbije. Ako izgubimo ovu borbu, nestaće iz Srbije. Ako se ostvare pakleni planovi zloglasnog Rio Tinta, znajte da ovo neće biti samo katastrofa za Jadarski kraj i za 120.000 stanovnika koji tamo žive. Ovo će biti katastrofa za celu Srbiju. A onda će se ustremiti na Srbiju i ostale hijene i javeti iz celoga sveta koji će tražiti svoje interesne zone da i oni buše i da vade litijum po drugim krajevima Srbije. Gde ćemo se seliti? Kuda ćemo više da se selimo iz ove naše Srbije? Draga braćo i sestre, nisu neprijatelji uzaludno izabrali baš da unište ovaj kraj. Znaju oni da Jadar, Podrinje, Cer, Povlen, Maljen, pa sve do Suvobora, to je državotvorni kraj Srbije. Iz toga kraja su počinjale sve bune protiv svih zavojevača i okupatora. Iz toga kraja i sa padina Suobora je vojvoda Mišić pokrenuo svoju vojsku koja je odnela i trijumfovala najveću savezničku pobedu u Prvom svjetskom ratu. I zato i žele da unište ovaj kraj, znajući da kada unište ovaj kraj, uništili su celu Srbiju. Draga braćo sveštenici, mi nemamo drugog izbora nego da stanemo u svoj narod. Istorija nas gleda, preci naši nas gledaju, Sveti Sava i svi srpski svetitelji nas gledaju. Gde bi danas bio, šta mislite? Sveti vladika Nikolaj bio bi sa svojim narodom, kao što je onda u ono vreme vodio litije protiv konkordata. Kako bi danas grmeo Ava Justin iz Ćelija? Oslušimo malo kako narod diše. Mi smo deo naroda, bez naroda ne možemo. Narodna muka je i naša muka. Ne smemo i ne možemo okretati glavu od narodne patnje. Šta će nam parohije ako iz tih parohija nestane naroda? Kome ćemo decu krštavati? Koga ćemo venčavati? A Srbija nestaje svake godine preko 50.000, kao što nam je svima poznato. Mladih ljudi se iseli iz Srbije jer ne žele da pogaze svoje ljudsko dostojanstvo i da postanu članovi vladajuće partije da bi dobili svoje zaposlenje. Takođe, želim da poručim i policiji srpskoj. Vaše kolege su davale svoje živote u odbrani Kosova i Metohije, a ova izdajnička vlast čini sve da dovede narod pred svršen čin. Činila je sve da Kosovo odvoji od Srbije i da uvede granicu. Kažu, drugi su potpisali. Pa ako su drugi potpisali, njihova je dužnost bilo da to ponište, znajući da je to sve neustavno i protivzakonito. Zato, draga braćo policajci, nemojte ustajati i nasrtati na svoj narod. Stanite u svoj narod i vas gleda istorija. I još želim da poručim i ovim diktatorima i izdajnicima na vlasti. Ostalo vam je, gospodo, još veoma malo vremena da povučete ove skandalozne i ubivstvene odluke, jer narodu se prelila prepuna čaša gneva i sustići će vas Narodni sud. Zato malo delajte i po razumu, jer ako narod uzme da vam sudi, neće vam biti dobro. Narode srpski, neka nas Bog ukrepi u ovoj borbi, Sveti Sava i svi srpski svetitelji, napred do konačnog oslobođenja Srbije od svih okupatora i izdajnika. Amin.